Lengel Hagarsa, Tring Pögaluni don Gada Shibshabgi, Rabne Jalan Le Penda Guba Tagar Davet, Sabachongata, Chiluni don Nishsa Jiglo Dao Jubet, Sabanishu, Resalhavare. Resalhabi Ningi Sangu Lerim Dina, Benden Sigoncho, Gaga Chansha Kutu Samsi Nanguzube, Korta, Teven to Megan Sabchen or Gende Suchimba Namla, Pugu Nandengi, Gendumbatsu, Ngomulam Sungduna Gor. Zamlingi Chulu Kagi Choso, Sodu Gebe to Chang Ari Kusap Tunchu, Yamshu Na Gorje Shugi, Sangu Mutunisirona. Kani resa taweni pimitik zugi penden sikyon pembasirin cho gyaga changsha kuidu shungde chobeb na yobata khasan resa mingmani nu bengal ki bagdo gra namthang tu pepchor kapsu salugara thang kapu sunada doji lingje ki sane mangso ne pepsune le sabge shudu sikyon cho gi gyaga changsha kuigi chamsi tishin thalen thengnibate chagi yobare Dawangome na sikyon cho kuiter samsi kapsu zowu u pelop jinso gi lobdakha pimitik zu shiri lekhone zi lengyu debakha la samsi na yobare tengdi samsi kapsu zowu sane manso ta thute nangge yobare do Dundangame chize jupshi resa pubu ni Taiwan lojo gi tongker kaoshong du kangba tokse josum jinshi lobu du megyon shone migyu ni la kwecha chapje pode midang shibju sheru gi tseso shorwata midang shibju shejik la megyon chapje chungwe genki Taiwan mimang ta laba du kaoshong ne de mimang yongzo lo chap tang ngangda wo longwe kapdir Kaohsiung chongde jizo dezen gi genzin chone sondeb shubashin Taiwan geji pödön nangden shimju chobe kudi wo kasan resam mingmani pögü nangden gi risuma chibe chozo kane kyun gendun batang tukju zamne jungwe genye parche dotab ta genlam du songwe debunam gi chedu ngowa ta chunbu mölam songdön nang yobare Zamlingi chulu kagi choso chongdu geba teshin neyam gembe chalam gyu soshimba yobata shize jobgi nis jino kongsa gemgun chimbu chogi sungting nyembar gyu de sigbu shu yobare kongsa gemgun chimbu chogi tengdir zamling chulu gi choso teng gebe tola sungting zebena so zamling shide kongbe tola chobatsu ngarla nuba dembe chale nangwebe kola galubze yobare So as a practitioner of Buddha Dharma, I say making every effort to bring peace, to bring religious harmony, not through some ceremony or something like that, but from heart. So our eighth Parliament of World Religious Conference, I want to share. You really carry very, very important and relevant to today's reality. So please be active. Thank you. Tengdir Ari Hindu Tepsakane, Jumbo Nawatar, Pimitik Zuki, Chang Ari Kutsap Tunju, Mudu Sirin La, Talam Gu, Nyamshuki, Gaganangi, Gabju, Gola Sungshe Nandu, Teyan Tunju, Mudu Sirin La Gi, Gaganandu, Zenju Pumi, Nedan Goda Del, Gagashunki, Pumi Namla, Tu Zewa Chamber, Sikyon Nanshin Yogor, Deju Nandu. Zenju du kerwe pömin namla shenyun lopso ta chö ta rikshu minyam gyunzin tubateni jino kongsa gemgun chimbu chogi gadi nyaji ta gyaga shungma ni ki gyabgyo lhome nangwala tenne chung yobata dini chamze lalen du kewe mikbe yaksho shigin bayan sungdu. Shenya tunjo ngurup tsirin la ki gyana shungki pömir zenun tang kangjung jusung tishin pömi ngowo tsala du tongshin yobe ko layan dejo nang yobare. Zamlingi chulu kagi choso ki tsondu teng tangbu tishin chilu chikdong gegya gupchu kosum lor chulu dami war pensun samsu jelen ta tunjin chungtabsu tsongu zuyo bare. Tsamdine taringi sangyu ka yendun shu simba yin pödön da tewe sangyu geba ka shamla kobe tazi kajan tezoyo tone ki yisumgi tone sikyu yobe tedun gongja naro na.